Ассаламу алейкум. Базар аламы каналының катталуучулары. Урматтуу достор, бүгүн биз Пригородный мал базарындабыз. Апта күнүнө ишемби 4 декабрь 2021 жыл Бишкек шаары Пригородный мал базары. Жылкылар жака келдик мына бuyakta. Жылкы тартып көргөзмөкчүмүн достор. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Видеода ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайм. Ой, ер канча экен? 10 миң. Тартып туруп сурай эле кетти го. 10 миң экен. Такалар канча экен? 500ден, а? Бул комплект кетеби кандай? Мык. Мык кетет 700. Ошондо 700 болуп калат. Ооба. 700ден экен комплект. Жакшы жабдыктарчы? Дия экен. О, жабдыктар канчадан? Ал 2,5 да. 2,5 миң. Жакшы. Бияктан тайлардан баштайбыз мына. 2 тай турат. Ассаламу алейкум. Канча бул? 76 миң, а? Эркек, а? Эркекпи? Жашы кандай мында? Полторашка бар, а? Канча болот? Базар баа берди, сурадым. 76 беришти да 100 миң да. Өзүңүз 100 миң сурап атасыз, 76 берди дейт. Анда болгон тай. Ал карагачы? Базы жокпу? Айтпайсызбы? Макул. Жакшы сатыңыздар, а? О, жылкын сурайык. Канча экен жигит? 150 миң. Жашы кандай мын? 3 жаш, а? 150 миң дейт. Бою кандай экен? 1,65. Жакшы. 1,65 дейт. Моягынан тартады окшойм, жакшы көрүнбөйт. Күнгө чагылып. Мына 1,65 бою. Жашы 3 жаш. Номер бересиңби? Жигит. Я. А? Берип койду ошо. 0707 0702 18 28 81. Жакшы. Такаланган, а? Буттар таза. Жакшы. Чалыңыздар достор. Оңой болгон жылкы. О, бекимдик экен байке? Сертке эмеспи? Чөчүтөт. Бияқта туруп чөчүйм го мен. Ассаламу алейкум. Тайлар канчадан байке? 30. Кулундар. Ургачы эркек. Эркектер төртөө тең, а? 30дан. Канча айлыктар булар? 7-8 айлыктар. Базар аламы деген. Ошондой да барбы? Ооба. Мен башкачараак. Ассаламу алейкум. Канча экен бул тай байке? Канча сурап атасыз? 120 миң. Жакшы. Жашы кандай? 1,5 жаш. Канча базар баа берди, сурадыбы? 90 бербедиңиз, а? 1,5 жаш экен. 120 миң. Канчага болот? Канчага бересиз? Номер бериңиз. Номер жок. Бербейсизби? Макул. Чала берет, чала берет. Алса албаса чала. Жакшы. Онусучу байке канча сурап атасыз? 135. Мун жашы кандай? Бул да полторашка. Жакшы. Анда номерин сурабай коеюн. Мынакей дагы бир тай. Ассаламу алейкум байке. Эркек ургачыбы? Канча сурап атасыз ургачы? 45 миң. 8 айлык.
45 ming. Qancha so'radasiz yigit? Men video tartatam da. 32 ming. Erkek bir kaçı o? Erkek. 32 ming. Жақсы. Оларды сұрайықшы. Тай. Şu 300. Kimdeki ekan bu? Sertköy? Ha? Ha? Qanchadan so'radasizlar? Bu 70 lira. Bu 70. 5 aylık kulum bu. Onun paradası qanday ekan? Paradası şu dançak. Atası dançak. Atası Kırık zelezil. Kırgız dançak aralaş ha? Atası çisti dançak. Qancha bozor baho berdi bu? Bazar 60 lira verdi. 67. İlk. 62. Qanchaga bo'ladi bu? Şimdi 65 bolsa bereriz. 65 beresiz ha? Жақсы. Ama o'rtadagichi? Ortadoğu 200 lira. Pol tyajiga deymi? Bu Rusya'dan geldi. Abakanski. Abakanskiy Rossiyadan kelgan. Qancha dedingiz? 200. 200 ming. Bunun yoshi qanday bu? Bular yaşka kunanlar bularda paltarışka. 1,5 yıl. Üçöteң erkek ha? Üçöteң erkek. Жазга кунан палтарашкалар. Ama qaracha? Kara 75. Qara 75. Bunun bayağısı qanday? Qаны qanday? Bu kara kırık zelezil kara bayırlar. Qara bayırlar ha? Жақсы, üçөө эле сиздики? Жана о Yok olar başka. Номер бериңиз аны. 0500 0500 00 00 1971. 1971. Ha. Жақсы. Чала бересіздер достар. Мынаке. Мындай болгон жылкылар. Тайлар. Кандай көрүндү билбейм. Бу канча сурап 95 lira adam çıktı. 95. Жашы кандай мунун? Buna Кунан. 95 миң дейт мына. 5 деген жазуу бар экен. Жақсы. Бул үйрөтүлдүбү же үйрөтүлөк? Миңге, а? Эми такалайсыз. takalamanlar. Жақсы. Жогошко дейм бул. Joş. Номер бересизби? Номер yok öyle. Номер жокпу? Макул. Жакта сода болот, сода. Босса кимдики экен? Жылкы. Ассаламу алейкум. Сиздердики эмеспи? Канча сурадасыз? 150, а? Жакшы. Бу канчаны тууган бээ бул? 3'tü тууган. Кагырматы бир аяк апарба, йоу. Бул Boyu 1.65. 1.65 бой. Таза кайсы бар ада ушул? Орловский аралаш дейт. Караңыздар. 150 дейт. Кулуну жок а мунун азыр, а? Yok geçirerek Номер бересизби? Мынаке. Олгон бе. Бойлуу экен. 1.65 boyu. Boyu 1.65. 0706 56 69 49. Ушул номер экен. Бенес. Чала бересиздер достор. Чоң бе. O tay kancha ekan bayka? Kancha so'radasiz? 150. 150. Paltarashka? Полторашка. Жақсы. 150 миң дейт. Базар баа берди? Сурады? 110 ming berdi. 110 миң бербедиңиз. Yok. Bunun kanı qanday? Бұл Россиядан келген білбеймін. Породасы некесі. Пол тяжалого дейм bu? Pol tiyaj деп qo'yab. Бұл тяж бuyur. Rossiyadan kelibdir. Жақсы. Assalomu alaykum aka. Yaxshisiz-mi? Tez xabar bu. Bozor alami. Bu qancha so'radasiz bu? 150. Yaşı qanday bunun? 150. 3 yaş болады. Көзүндөсү 3 жаш. Россиядан келген.
Россиядан келген, а? Данчак bu qanday bu? Данчак, а? Аралаш. Үйретілген бе? Үйретілдік бе? Жақсы. Номер бересіз бе? Номер. Ja. Mağıl. Жылқылар тымпырайды қой жерде. Жерде екі боз жылқы тұрады. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Қандайсыз? Мына кішілігі мен қармапты деп кофе жудады менің қиын. Сізбен сөйлесейін бе? О, Қанша сұрап атасыз шеф бұларға? 120 да отыр. 120. Екеуі тең айғырлар ма? Жаштары қандай жаштары? Бәке? 3 асый. А монысы? Бұл 2 асый. Жақшы. Онда оған. Пайла. Көп яқта. Бұл айғырлар. Ақсақал, екеуі болмышы. Номер бересіз шеф? 709 0709 10 01. Çalı öğretsinler dostlar. İki aygır. Так, verdim o. Жылқын тартып көргізейін hem de aylanı бар. Жігіт қандайсың? Қанша сұрап атасың ба? 105? 115. Так, бұның жашы қандай? 2 асы, я? Нелері бар? Рабочий, я? Тақаланған. Қолы бұты таза. Бойы қанша екен бойы? Өлшеп едің, а? Жақшы, номер бересің бе? Айт. 0504 102 204. Çalı öğretsinler dostlarına. Так. Қайсы? Сода болады. Қайсы сода болады? 75-ке кетті су. О, бе, я? 75-ке кетіп тұр. Қаншаны туып тұр бұл әм? 3'te tuğan diye. 3'te туып тұр, а? Жақсы. Кейін Қарагерде 60 bin. Мына екеуі шында? Ол 60. Екеуі 134 мыңға кетіп тұр. Бейлер. Çarpı biri. Ол семіз бе? Semiz. Таман шығады ғой деймін, а? Екі елі шығып қалады, а? 1,5 eli değil. 1,5 el. 75 135. Екеуі 135. Жақсы. Шундай бұға өлік базарда. Ол рабочий аттартайын. Қандай жігіт? Қанша сұрап атасың? 80 мың. Мұның жашы қандай? 3 асы, я? 3 асы дейді. Жақсы. Ол жайытта жүргенде қой бірдеме қайтар, базар баға берді, сұрады. 65 беріп едің, а? Номер бересің бе? Айт. 0703 03 62 23. Dostlar, çalı öğretsinler mi? Çok şokşaydı. Ön çıkmay тұрады. Onu sırayış. Assalamualaikum. Қанша сұрап атасыздар? 150. 150 мың. Бұның жашы қандай екен? 4 асы. 4 асы, я? Нелері бар бұның? Улағы бар да. Улағы бар, а? Үйірде жүрелек бе? Үйірі да бар. Үйірі де бар дейді. Бұттары таза. Оның алдың құттан кішіне ақсайды.
Ошо так кылып аткан а могунусу. Жакшы. Төштерini көргөзөйүн. Базар баа берди, сурады. Сурай элекпи? Жакшы. Номер бересизби? Айтыңыз. 0777 0777 26 77 31. 26 77 31. Чала бересиздер болсо. Будасызбы? Мына балаңкы. Канча сурады? 100 миң. Мунун жашы кандай? Жазга 3 асы дейт. Ой, чөчтат го. Жазга 3 асы экен бу. Тарта албады. Assalamu alaikum baka. Kança soradasız beyge? Ya. 70 mi? Kançanı tuğdu bu? 4 tutuğan be. 70 mi? Жақшы. Baka sizdeki ular. Meniki emes deydi. Jekcan'ın attırады. Dağı. Jekcan. Evde mol beyin sırayıç. Assalamu alaikum. Sizdeki emes mi? Sizdeki u aka. Qancha so'radasiz? 100 deb atam bo'lish. Болушу 100 миң. Bu qanchani tuğdu bular? Belgisiz deydi. Belgisiz mi? 100 ming. Pazar bağı berdi. Qancha so'radi? 92 berib atar. 92. 90 92. Qancha qoladi endi bo'lish? 100'den tushmaysa nomer beresizmi? 708 0708 58 10 63. Жақсы. Çala berесиздер достор. Qaysi soda olacak ekan? Oy bir. Soda olacaktır. Sodasına bir şey etmeyeyim. Oğlakta beyler az. Onlarda sırayın. Assalamu alaikum. Bu kimdik eken acılıklar? Sertköy? Qancha so'radasiz? 80 ming. Bunun yaşı qanday? Altarashka. Taylar ekan da. Mozdasizku? Altarashka. Tishing ko'rmiz. Uların neyisi çok mu? Beyli. Так, onu sıropuz. Polt yaş olsayım bu abi ki. Yaşı qanday mı? 2,5 yaş. 2,5 yaş. Qancha sırotasız? 150. 150. Üretildi, üretildi. Üretildi ekan mi? Жақсы. Жүген салын элек ошо. Үйрөт чоңго эле, кандай бу? Үйрөт чоңго эле. Жаш. Канча базар баа берди, сурады? Bozor bor 120 ga berib 120 бербедиңиз. Канчага бересиз? Боло турган жер. Боло турган жери 130 а? Номер бересизби? Бул каяктан келген тайбы? Россия, а? Российский. Көргөзүп турайын мындай буттарыны, төштерини, арт жагын көргөзүп. Айтарыңыз? 777 0777
45 16 89. 96 89. Жақсы. Жақсы сатыңыз байке. Неге? Отай кімдік екен әмі? Оны сұрайық. Бе екен, бе. Чат кек. Кімдік байке бұл? Байке, сіз кемесі бұл? Қанша oldu байке бұл? Ya. Boş yok var mı? Söz söylesin. Так. Дальше kettik hem. Videonu аяқтаймыз достар. Видео жақсы лайк басып сұрауларды комментарийда қалдырасыздар. Görüşkence aman durumuzdur dostlar.